ukuthula khotso ukuthula sizwe khotso chaba samrim nami emalana ngiyebo we mali yana isisipe phakamisa nje isandla we misa se atla fela ukungena nomnyango o leboga go kena le go gata ezindaweni zabaprofeti tulong tsa bakgetsa ba profita kepha ngisiphakamisa isandla empa emisa le tsogo tjena uNkulunkulu kababa masango o re modimo ntate masango uNkulunkulu kami ana modimo mme ana uNkulunkulu wabogogo Kristu modimo wa bonkgono Christina uNkulunkulu wabobaba asa modimo wa bontate mogolo asa Ramiponi mo ntate mogolo Ramoipo baba matsosono o ntate matsoso le mme uNkulunkulu thandazwa baba maphela modimo wa re pala ke ntate le mme maphelo ndingelutho a se silo le ena le indaba baba mphothulo tulong ya mona go ntate kanye mphothulo noma ga mmogo le mme nami ngizile ngisekhaya o le ena o fitlile o gae ula nje ngobantu bakwamdluli o a feta go bane le mofiti le ena go tsabe le phuthego ngisekhaya empa o gae thula khotso ngicela nje umthandazo o kopa thapelo bonke abangenileyo o leboga botlhe ba kene phakathi kwendawo ga re go tulo lapho bacila ngakho o ka re mo dikopo tsa bona di leng teng ngabenzela morena a ka ba etsetsa gantle go tsebe le phuthego uNkulunkulu yamenzela umuntu morena wa mo etletsa motho go tsebe le phuthego ama ukhala ngeqiniso empa ge o lla ka nnete go tso phuthego go tsebe le phuthego go tsebe le phuthego indawo lena tulong ena uyilandele njalo e batla o e latelele yone go tsebe le phuthego comedic a re a gone motlholo go tso phuthego ngeke ucele namuhla o ka se kope ka tšheno e be go etsege motlhomo go sasa go tsebe le phuthego nami mangisho njalo ga a rialo le ena ngiyabona empa o a leboga uNkulunkulu kababa o leboga modimo a tate masanko modimo a mme ana uNkulunkulu nomhawu modimo wa neng le mosa ondlinyama modimo wa fepa nnama go tsebe le phuthego moya ba tla o fepe le moya go tsebe le phuthego ongeza lapha o tla oketsa mona ga di bonolo go tsebe le phuthego ufuna inhlonipho empa di batla boikokobetso le go latela ga bjalo o latela ganyane o se kwa tseba selo go tsebe le phuthego go tsebe le phuthego nami ngumntwana e le ngwana le ena wendawo le ga re ga tulo go tsebe le phuthego sekhaya empa o gae go tsebe le phuthego go tsebe le phuthego nami ngicela umthandazo o kopa thapelo nekhaya la a bea le legae nabantakwethu a bea le le bo bea legane leno go tsebe le phuthego ngicela nalomsebenzi o kopa le mosebetsi mona mosebetsi o le wa o fumana umsebenzi weqiniso mosebetsi wa nnete go tsebe le phuthego go tsebe le phuthego kepha nami ngengamangala empa le ene o ya makala go tsebe le phuthego besikhathi eside morago ga nako e telele go tsebe le phuthego yaze ngasebenza a tle a se fumana mosebetsi gotso phuthego kepha ngumhlolohlolo empa ke mohlolohlolo gotso into engachazeki ke ntho e sa tlhalosegeng go tsebe phuthego go tsebe phuthego kodwa nami empa le ena uzulela ngibona legodimo le mmone go tsebe le phuthego baba mdluli o re ka re motate mdluli ka tsatsi le la matsatsi go tsebe le phuthego a re a ko bone mosebetsi go tsebe phuthego mara sothandaza empa re tla rapela go tsebe le phuthego usebenza wo empa mosebetsi a o bonagale go tsebe le phuthego go tsebe le phuthego ga a re yalo le khumbulo baba le ena o gopola ntate go tsebe le phuthego tulong ya lendo kuhle go tsebe le phuthego imfihlakalo go na le teng sephiri yangivelela phiri se motlhagatseng go tsebe le phuthego besaphila ntate a sa le teng lefatsheng motlhomo le ntate e le na le teng go tsebe le phuthego ngizala ekhaya ke mo a tlang mo gae baba uyaphila wa gore ntate wa phela ubaba mphothulo o bona ntate mphothulo ka mona indlu kababa o bona ntlo ya ntate bamile kanje ba eme tjena go tsebe le phuthego amabhodlela amanzi metsi a mapatlo a etsi kjana a tletse ka mora montle go tsebe le phuthego go tsebe le phuthego ngiza kubaba e ba tla go ntate a ra go ntate ntate o re fitlhelela ena ke ntho e rara go diragala ntate na wena kwedini a ra wena moshanyana ke tsamaya o kopa thapelo